Zdravo dragi moji i dobrodošli u Dodisat inspiraciju. Danas ću vam pokazati kako da iseklate jedan prelep jesenji šal sa lijepom rupičastom šarom u prelepim jesenjim bojama. Ovdje možete vidjeti crvenu, plavu, žutu i zelenu boju. Boje se lijepo nadovezuju. Dužina šala iznosi oko 160 cm, a širina oko 30 cm. Utrošila sam oko 10-50 grama vune. Vunicu ću vam kasnije pokazati. Ukupno sam iskoristila 5 klupka vunice, a jedno klupko teži 50 grama. A sad ću vam pokazati kako sam ovaj šal iseklala i koju sam iglu za to koristila. Počet ću prvo sa jednim klupkom vunice. Koristit ću Wolke Hagenbad vunicu sa nazivom Indian Summer u prelepim jesenjim bojama. Crvena boja prevladava. Klupko teži 50 grama na 50 metara, sadrži 60% vune i 40% poliakrila. Broj boje je 84. Za heklanje ću koristiti svoju iglu broj 6, iako je predviđeno se koristi malo veća igla, to je igla broj 8 ili 9. Više puta sam već koristila ovu vunicu i prilično sam zadovoljna ovom debljinom. Možete naravno i neku drugu vunicu ili neku drugu iglu da koristite. Ova musta se u principu može iseklati sa bilo kojom vunicom. Napravit ću prvo lančić sa vazdušnim petljama. Treba mi određen broj petlji koji je deljiv sa 6. Plus 4 ćemo dodati na kraju. To sam već izračunala i ovdje zapisala. Znači x puta 6 plus 4, neki broj puta 6 plus 4. Kod mene je izašlo 30, jer sam pomnožila 5 puta 6 plus 4, to su 34. Znači ukupno ću napraviti 34 vazdušnih petlji. Nit stavim kao i obično na lijevu ruku, početak niti stavljamo oko kaži prsti srednjeg prsta, iglicu ubodemo, hvatamo nit i provučemo je prema gore kroz prsten i zategnemo. I sada možemo da počnemo sa heklanjem. Jednostavno provlačimo nit kroz petlju. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tako 34 puta. Ovako izgledaju 34 vazdušne petlje. Polako već možete vidjeti redoslijed boja. Na početku smo imali plavu i zelenu boju, a sada već prelazimo u crvenu boju. I sad ću u 6. petlju unazad da ubodem. Znači 5 petlje ću preskočiti. 1, 2, 3, 4, 5. Toliko preskočimo. Ovo je prve 5 petlje, a u 6. petlju ćemo da ubodemo. Preklopimo, ubodemo, hvatamo nit i tu pravimo prvi visoki stubić. Odmah slijedi naredni visoki stubić. Zatim 3 vazdušne petlje. I opet 2 visoka stubića. Još uvijek na istom mjestu. 1 i 2. Dakle, prvo smo preskočili 5 vazdušne petlje i onda smo uboli u 6. petlju. Tu sam napravila 2 visoka stubića, 3 vazdušne petlje i još 2 visoka stubića. Sada ponovo preskočimo 5 vazdušne petlje i u 6. petlju ću da ubodem i tu ću isto to isheklati. Visoki stubić, još jedan visoki stubić, 3 vazdušne petlje i ponovo 2 visoka stubića. 1 i 2. Mislim da već znate kako ide dalje. Opet preskočimo 5 vazdušne petlje i opet ubodemo u 6. petlju i pravimo 2 visoka stubića. 3 vazdušne petlje i opet 2 visoka stubića. Ovako izgleda moj prvi red. Kao što sam već rekla, pomnožila sam 5 sa 6, tako sam i dobila 5 jednaka paketića. Za svaki paketić su nam trebale 6 vazdušne petlje. Imamo dole 5 vazdušne petlje i u 6. petlji počinje sljedeći paketić. Ostale vazdušne petlje leže ovdje sa strane.
A ovdje su mi preostale još 4 vazdušne petlje i tu ću u zadnju petlju da ubodem. 3 petlje ću ispustiti i u 4. petlju ću da ubodem i tu ću napraviti jedan visoki stubić. Pomalo je tesno, ali dobro ide. Ovo je bio posljednji visoki stubić u ovom redu koji se uklapa sa lančićem vazdušnih petlji koji je ovdje na početku. I sada idemo opet unatrag. Napravit ću 3 vazdušne petlje za visinu. Tu visinu ima jedan visoki stubić. Okrenemo i sad ćemo ovdje ispod ove blage krivine da ubodemo. Nije potrebno da brojimo. Ne moramo da brojimo do 6 kao malo čas, već samo jednostavno ubodemo ispod ovog lančića. To je prilično jednostavno. Jedan visoki stubić, još jedan visoki stubić, 3 vazdušne petlje i ponovo 2 visoka stubića. Zatim ćemo ispod ovog sljedećeg lančića da ubodemo, ispod ovog malog luka, visoki stubić, još jedan visoki stubić, 3 vazdušne petlje i ponovo 2 visoka stubića. Kao što možete vidjeti, time dobijemo ove lijepe velike rupe u našem šalu. Ovo je jedna lijepa rupičasta šara i tako ću cijel ovaj red da dovršim i onda cijel šal naravno. Ovdje idu 3 vazdušne petlje i ponovo 2 visoka stubića. Tako, stigla sam opet do kraja. Napravila sam opet 5 jednaka paketića. Završit ću kao i obično ovaj red sa visokim stubićem koji ću ovdje ispod ovog lančića da napravim. Znači jednostavno ubodemo i napravimo jedan visoki stubić. I opet 3 vazdušne petlje. Znači svaki red završavamo sa visokim stubićem i svaki red započinjemo sa 3 vazdušne petlje. To je vrlo jednostavno. Zatim opet okrenemo i kao i do sad nastavljamo dalje. Jednostavno ubodemo ispod ovog lančića i napravimo nov lančić sa vazdušnim petljama. I 2 visoka stubića. I tako sve u krug. Dragi moji, utrošila sam već 5 klupka vunice, šal iznosi oko 160 cm u dužini, izmjerila sam ga u međuvremenu, to je savršena dužina, a pored toga prilično i širok, tako da je prilično veliki, s ovom rupičastom šarom i veoma je mekan. Ostala mi je samo još ova završna nit, koju ću jednostavno da izvučem u potpunosti. To je završetak niti. Lepo zategnemo da se ne bi nešto rasturilo. Ovu nit moram također da ušijem. Imam još nekoliko niti ovdje u sredini koje moramo da ušijemo. Ovdje možete još jednom da vidite redosled svih boja. Imamo plavu boju, žutu boju i crvenu boju. Jedan prelep jesenji šal koji je veoma mekan i koji će nam pomoći da prebrodimo hladna jutra i hladne noći. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam je bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Do The Self Inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se i molim vas podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Ćao!